Inut Pankaj Singh Khatkati Pakafil Santigaon Atum Atowar Kang Happy Check Ajok Rat Trek Jam Akisung Kachetong Nang Sintu Timongpi Dipu Open School Rongpang Bongalong Class Kivang Pen Hem Chililidet Tengpi Kang Huatum Apan Forest Protection Atum Karplung Karbi Anglong live ada babirta long pen ilisami mirinhan sepi penia bertang ton pen arjuponik tha Towar laki ichit happy ari ason pule jong sitami hinunilu athe towar jong si chelenga thaya vi lipute kiso kiun e kacheponji aphan avilu osomar school kidun kewang thenglang han kachuri kedamji athai kavi kisung nang thektik khangjang inut Pankaj Singh towar pi inghapiche Lakhaing ko raisi Borjan constituency ke parlo Santigaon Khatkati Pakafil Arongarat Inut Golden Singh asopo Pankaj Singh pohabang towar ki soyalong get hepo selamsi private road pu toksi towar kang happy check ajo hadak Arongarat atum kisung thektik lopusi pherang kya thengno lamthe nang chepaklang dun lamthe nang paklang dun ateng pulote Inut Pankaj Singh Golden Singh asopo alangli ke Dimapura long pen dak long le nam dun si ha British akaya hut pen kacheleng bom atowar alangli men rongara raphan than parjuje pin pen ingchina get bonai pen tala ke hom tana jok hadak arong arat don likebra pho mate don hokep so se aradatum school kidun kewang se kachelang beha bepar anta kisung thektik loposi lamthe pachimi pom lahoi huyalam akisung thektik along molen teron aphan hadak aradatum chuning risi hadak akisung pen nang pejok dun tha pu pen ajok adim palisi ang tonalam ritar lipsi media mati pherangki atum pen Pankaj Singh aphan prabjin pen get mati adon ri ingpu pira kaya teng rong atum towar ka cheleng long ji aphan ingsam jin pen chuning ripon kali politik hadak arat pen dojoy jc angdeng ka prek antami akinang dokoklo politik ka chesong ji pusi lamthe pangdakpon tangte non alang litum pen kanin जे पन अलम थेले आजुपन था पंकज भाई आपका भी कुंडली सब निकाल चुका है आपको भी जान चुका है सब पब्लिक हाँ आप लोग हाकता मुत्ता कार्बी आंगलोंग में है हाँ गंदा कर देता है कार्बी आंगलोंग में कमाता कार्बी आंगलोंग में है बनाता आपका पटना में सब खबर लिया है फिर भी देखिए आपसे भी यही विनती है हम सब मिलके रहेंगे आप भी रहो करोड़पति बनना है आपको बनो कोई बात नहीं आप कैपिटलिस्ट है आप एकदम संपत्ति बनाए हैं बड़ा संपत्ति बनाए हमको मालूम है फिर भी भाई ये बस्ती वाला लोग कभी देखो वो लोग कभी रोजी रोटी यही रास्ता होके चलता है कि नहीं हाँ और ये लोग का जो है स्टूडेंट्स लोग का भी बहुत अभी क्या बोलते हैं प्रॉब्लम हो रहा है और पेशेंट्स लोग का तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है सिंपल सा एक रिक्वेस्ट है पंकज जी को विदिन 24 आवर्स अब ये गेट खोल दीजिए अन्यथा पब्लिक खुद ये गेट खोलेगा और आपका जो संपत्ति इधर में जो घर बंगला जो बनाया है और आपका जो माटी है अभी मुरली सिंह का ही नाम में है वो भी भाई देखो हमसे पंगा मत लो पब्लिक से पंगा मत लो मुरली सिंह का माटी जो आप खरीदा है वो माटी भी सीज करने पे मजबूर हो जाएगा है कि नहीं अगर आप बस्ती वाला को ऐसा प्रेशर देते रहेगा तो आपका जो जमीन है इसका भी हम लोग A to Z कुंडली निकालेगा कहाँ से पट्टा बनाया काउंसिल ऑर्डर है ना नहीं है आपका नाम में हुआ है नहीं हुआ है सब डिटेल में जाएगा क्योंकि हमको मालूम है आपका नाम में नाम जारी नहीं हुआ है अभी भी मुरली सिंह का नाम में है सब डिटेल हम निकाल चुका है डाक नंबर 192 का जो जमीन है पट्टा नंबर 76 वो मुरली सिंह का नाम में है पिता तिलक राज आज वो लोग बिहार में है माटी तो बेच के चला गया बिहार में है हाँ झमेला तो करके गया बस्ती वाला लोग देखो मुरली सिंह भी माटी इधर में पट्टा नहीं बनाया तब से बस सुविधा ना कि मैं इतना पेशेंट आसे डिलीवरी केस इतना मैं रास्ता बन आछे मैं केने लग जाम इमरजेंसी एम्बुलेंस आनिছে ना হয় এম্বুলেন্স আনিছে মই এম্বুলেন্স ড্ৰাইভাৰ হয় এতিয়া মোৰ ঘৰ ইয়াত এখত খৰিতে
Sangti Dipen Presenteran Karbi Anglong Live. Depot Police Station ke parlo 5 miles arong amikar renti monglapen rina terangpi atum asupi artaningkan krep ho kedamtang jangmi puni phai inkorai siarni pen hempen dipu open school rongpang bongalong class kedampen non puta hem nang chilele data jok asar piasar bura atum kamatha kisung thektik lopusi nang pachini dun Lason si Lumbajong constituency ke parlo 5 miles amikar renti monglapen rina terang piatum asupi artaningkan krip ho kedamtang jangmi poni phaing ko rei siarni hempen class kedam ji pupen a ik auto pen open school rongpang bongalong an chethondun lo bontar ni kang sam class ka suti a pora bangke a ik abang kang thumdam a por ka videra jok belek mati akaprek a auto le nang du noi pu a po bang phone pen kachingki hud asupia phan chethan pon lopusi nang pachini dun bonta hala soarni pen phone chingki long chot pen non puta kachingki long le dera jok asar pila pen asar bura tum kamatha kisung thektik lo kedam tang jangmi poni phaing ko rei siarni pen non pini an ke ni thom lo lasi na hokle do dam sitame ni tum phan nang pachini tha pusi kang bodet Sintu timong pi asar bura pen kachuningri padokpon. Alam thela pohelo nilisupi. Sintu timong pi abang hombar 21 tarikani iskodun jipu toidun lo ai iksipat honun lo lasupen hem wangoi bagachewang pu pu hoda bang nang chili lidat lasi nang letum han nang Ripitha banang pati thang pitha pusi nang sumphang nili nang johang iglo alam the bange pini peni thomlo ki pleng ta kai ki dam tang an alam bangke na hok le do na hok le dam ta ni sumphan nang ki than dak dak sidhu pesa ni sumphan nang ki than na nona bangke ni sumphan bang phun pen sa nona phi nang kor ke la ke dam class ke tanai pu adap school ave pu na hudat nang nang tik nang ko lo la so pena ma si inke hamlang ju ne pu pen ke bang bi de lo la pen halapu kang bodet sintu timung pi asar pi pen sitami nilisopia phan theklong bang link sitami la screen along ke paklang pon phone number 6002034360 lapen 9957656456 along nang birta vek thapusi kachuningri padopon lapen hamphang asong case e lapen Karbi Anglong Women Justice Forum lapen kaprek asong atum tami nilisupia phan nang ripidun thapusi kachuningri padopon 2 lo nilisupi sintu timungpi humbaran ni pen hempen ke bar plot te non tuloita jat a khobor ta vek delo ase nang tumhan media tum ta ke bang ta nang churu lo anso se nang tumhan ta na churu lo ase nang tum bang thega po ase na hok le du na hok le dam sita ni tumhan nang tha nang po nang pachini nang po la so lumbor long nang kor i nang pu jok le thek long ba ga ling sita ase nang pachi thang pi tha po lam le ni bang ke News report Karbi Anglong Live. Southern Range Kheroni ke parlo jirkindeng ana thupen ke wang bom thengpi kanghu ahem konglong aphan kiplung ajo porphai phopen porphai troxi an seta tengpi kanghu agari aphan forest protection atumpen neponlong kachingnang check agari a number lake AS02 DC 7647 tata yodha pusi thanpon Lason si nonapor anke kanghu tum anta tangka ki piselet si kachepa jok ji aphan abidisi rironglo Ingnam rai komasai khia tum anke tangka penche bang thaya jok Kheroni Southern Range arlomate Amreng Forest Reserve ke towara kung anchot si thengpi theklong Jongsi Forest asor tangka penche bang be pusonte kanghu so tum jata chowi thek
lason si ajowang thengpi kang huagari chejeng si kaya porta thek dunlong pusi chirok tok araratum ningjepon protection ranger aphan kumatsi order kipilo kang hua thengpi neptet pen adimalong amat kang hua tumaphan amat option pithude titike dfo ma forest em lo matik forest chairman lo pusi ajhap chirok tok araratum pen karju padokon thengpi kang hua hemkonglong neplong lo te bonstami kang hua tumaphan ki nep ingnanglong lesi karju pusi pherangke atum athing no protection ranger sikaring hi pen than pachini pon গাড়ীটো আমি দেখা পাইছোঁ লাংলুপি চাইডৰ পৰা আহি থকা দেখা পাইছোঁ তো ওপৰত মানে ধানৰ বস্তা আছে গাড়ীত তো মানে যোনটো লোড আৰু তাৰ গাড়ীৰ চাউণ্ডটো মানে অলপ ডাউটফুল হৈ গ'ল আমি এইটো চেকিং কৰিব মানে তাক ছিগনেল দিছোঁ ৰখাবলৈ আমি যিমান ছিগনেল দিওঁতে আৰু বেছিয়ে স্পীড দিয়ে তো সেইটোত মানে আমাৰ অলপ ডাউটটো বাঢ়িছে তাৰপিছত অভাৰটেক কৰিব চেষ্টা কৰোঁতে আৰু গাড়ীটো অলপ বেছিকৈ পলাই ফুৰি প্ৰায় আমাৰ 6:30 বজাৰ পৰা খেদা আৰম্ভ হৈছে আমি ধৰিব পাইছোঁ লাষ্টত 7:45 মানতে আমি লাষ্টতে সেই কিবা ধৰিলোঁ ঠেংলং গাঁৱত বুলি আবত গৈ গাড়ীটো লোড গাড়ী যিহেতু তাত ফাঁচিলে তাৰপিছত গোটেই গাড়ীটো পাছত আমি চেক কৰিলোঁ তাতে গোটেই বস্তা উঠোৱাৰ পাছত দেখিলোঁ সোণ ডিম্বাৰ আছে আপোনাৰ 5-3 7 ফুটি চাইজ চিহাৰু যোনটো মাৰ্কেট ভেলু 60,000 মান হ'ব বৰ্তমান আমি বাকী এতিয়া আমি গাড়ী নম্বৰবিলাক চালোঁ এতিয়া আমি নটিছ চাৰ্ভ কৰিম তাৰপিছত এইটো চিজাৰবিলাক যি আছে চিজাৰ লিষ্ট এইটো মতে চিজাৰ লিষ্ট বনাম তাৰপিছত এইটো আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিম Kheroni pen Mohantiron, Karbi Anglong Live. Jammu and Kashmir hawar Pahalgam pu adimalong okchumpran atum katengkheng ajok tourist mate kijui kelang dam bangkora truck atum non an apran dam tanglo. Kedamtang jangmi poni phaing kora hinianerlo ang porsi Pahalgam along kijui kelangdam atum anglumalong inglong ang songpen okchumpran atum tengkheng dundutlo labangso ajoini birta kilong tengpen India ang kang pregjam adim pen laso dimalong kijui dam bangin kora truck atum apran dam tanglo military a helicopter pen si areng ke so tuma phan ke ingthum dam si se kelang hemalong an palipon Labangso alam ki Karjulong pen Union Home Minister Amit Sahin pen Delhi Amit Thanga Hemalong Jammu and Kashmir along ke ton kilang amo puthak chingwai lin pon Lasohud IB Chief Tapandeka Home Secretary Govind Mohan atum chitongdun CRPF ke hoy Gyanendra Pratap Singh Jammu and Kashmir DGP Nalin Prabhatan lapen Penangan Army ke hoy tumta video conference pen si laso lam chingki chithandun Lapen abangso alam ki aputhak Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah sodak pen pindrem ponsi adai ki do tuma phan nep veksi ingsai vekji pusi ningje chethan pon me Baisaran Valley along ke do Pahalgam puke elong kijui kelang adimate tourist spot lo Ladakh ningkan isiang bong pen therepo pen arua cheklo angbong henlo kijui kelang aphan ki kemenai adim lo India penanchot kalisi somindar adang kaprek adim pentamik laso dimalong aningkan wangta suri amulo kijoi kilangdam do International Desk Report Karbi Anglong Live Bokajanarong Sophia Long non hejong kangpupon Vishal Megamart Aputhak jangmiponi phaing kora hiniarni ada por phai kreisia por malom Assam Jatiyabadi Yuwa Chhatraparit Salapen inhang langso chingthur ama etum chelangsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanga phan panongsi Bokajan SDO Civil Kakumoni Saikia ACS aphan Pinpuralo ke pajirdam Bangso Pinpuralo along ki jongpon ke Bokajan along ke do Vishal Mega Mart atum Karbi Anglong along beha nang claim pekta labangso shopping mall along Karbi Anglong Assam pu Ilong nata kisungpon avi mate tokpon pi pusi akoy pipon Bill sleep lapen Vishal Mega Mart ke tok abya Bokajan Karbi Anglong pusi tok nangji pusi jongpon Athe Karbi Anglong district ke bang akaprek kadukavya district pen ki chingbar damti Karbi Anglong ke methanga jakong do potsi Karbi Anglong Autonomous Council pusi chipulo Ladakh ke Autonomous Council potsi Karbi Anglong pu tok Pivek nang ji pusi jongpon
Kali pulote Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department akera pen license pangthanang kok puputa pachini pontu. Labang so pin pora loke pajir ponalong AJYCP CEC Klembang Jitu Phukon inghan langso chingthura amai phu horening tila penchun bang mohen tok bi atum pensi pajir ponlo. Halapu Karbi Students Association Bokazan Regional Committee Raju Ingleng pen Japon si labang so puthak Visal Mega Mart along Humri damsi kachingwai pedo pon pupusi birta longpon. Bokajan penanantirang Karbi Anglong live. Lakhahini Taralangso LP School Dipu Adungalong kedo niso noodles along noodles mate chowmin kasalam thek abang inut kinang sot dolang. Isi birta kemi niso noodle along inghoi isi noodles kasalam thek abang aphan kiri. Komadne noodles kasalam thek lapen ninkehang abang phabang phiatum ridam ikha. Non gewang jijang mi poni phaing kora trogani Lakhahini Taralangso LP School Dipolong ada porphai kepen arni tili porphai li an bang phukang wai pedoponpo lasi ningge hangatum prab jin pen men ka chathabdun ji aphan screen along ke paklang pon phone number 7896797446 along kumri igno Kachini pona ting pulote bainong kithik pon laki suri kep lapen suri krep ho an pusi birta pachini pon ang hoi kedo laki isi pusi birta chini pon. News Desk Report Karbi Anglong live. Tang te pinyera babirta ke lapuan si kang ton poniklo.